Senhor sifodanaisha shazwanso ora mapausa usenkingeni. And izaza wethu asibele kule nto uthi uphala umthabathi banika uzimali yo-3 million. Azothala umthathi lo nto uyiphikisa, akayiphikisi yona ngokuthi aziphikele khulumela kakhulu. Uyiphikisa njani zenzo? Ngoba iyaqhubeka no namamashi. Uyaqhubeka namamashi izorabati bezakole engifisa uzoma istrategy ezananso. Uzibuza ukuthi uma kuhle umuntu wanezo 3 million kanti kwakho-1 lo 3 million nako manje kuqhamuka nabo PMP ukuthi okay lento sizoyilo kanje na ke manje uyashoshela eneziganza kwethu into engomhla ka 4 November angazi ukhetha ukuthi nini so kahle kahle uhulumeni manje umpintshelwa ekhoneni ukuthi take a decision right now cause njengoba umhlaba 4 November ukhetha usondela we have another plan B. And it's going to look like kuzobe kuqala ukuthi kungavotwa. But in the tozole lonke ibreni la kera phano phano umthakathi uthi phano umthakathi oh it's about to go down. You have to. Ayikuthi siyacela you have to listen to us. Otherwise awhale. Uyabona? Yeah. Sizothatha isinqumo umhla ka 4 November ukuthi senzani ngawo. Asizukumsabisa thina uhulumeni. Sithi akasilalele manje ukhetho lungakafiki. Yebo. Akasilalele manje uhulumeni ukhetho lungakafiki ngoba uma sekubheka okhethweni sizosho ukuthi akwenzeke kanjani. Uma bengafuni ukusilalela. So ke sicela ukuthi ke nani mase nizokhetha amakhansela. Niyababona abantu abalwela umphakathi musana ukuthatha umuntu ngoba eweqembu lakho. Ebe isibozi uma sikahle ukuthi kumanje uthatha imali emakwelekwereni mase kufanele kubekwe ikhansela senibeka umuntu odevele entshontsha uzonisiza ngani lo muntu bukana abantu abalwela umphakathi nivumelane niphikisane kodwa nivumelane ngokuthi cha ekusebenzeni angimthandi impela kodwa ekusebenzeni uyasebenza simbonile enza u1 no2 no3 akekho umuntu oqashwe ngenayo experience musana ukufaka abantu ebukhanseleni ngoba nibathanda akasikhombisa umuntu uthi enzani ngaphambi ukuthi angene ekhansela iphelile indaba yokuthathwa uvobe kube indawo yokugugela leyana akusiyindawo yokugugela leyana umuntu nje athi ngoba sehlulwe impilo bese athi uyogugela ekhanseleni phelile ke leyo nto leyo abantu abasha abasukume bephile ngicela nina abantu abadala uzela izingane umuntu omdala uzela izingane yiba nonembeza fisela izingane ukuthi aziye phambili mina nje yami impilo ngomuntu omusha kuphela mina ngingajabula nje South Africa ngisiphathe umuntu oneminyaka u24 abe upresident wezwe ngakujabula lokho ngoba ingani sizomgada thina singabathi sibadala ngithi umsebenzi wethu ukugada la yini lese parliament ekuthiwa umuntu omusha una 65 umuntu ogada into yabantu abasha una 65 ukhona umuntu osenephupho lokuthi kuzokwenzeka 35 years na 65 yabo asibuyiseni iqiniso kuyo yonke into esiyenzayo hlanganani bantu bakithi abamnyama yekani le nonsense abantu amapedi amatsonga amavenda abesuthu nazo zonke lezi ezinye izizwe yekani ukutetema yekani ukutetema lokho nithi hayi amazulu akuthi ubani ongenza lento ubani onikele ngempilo yakhe akona amazulu akusithine esinikele ngeimpilo zethu njoba nilibelethe amazulu kwayi into engathi shu asingene endawonye sime ngandawonye nifunde kumazulu nifunde ukuthi isibindi siyaqhunga uyabona mangabe kunesihlahla esinameva uyabona manginesihlahla esinameva usubonta ayikho indlela yokuhamba uvala amehlo ufaka ikhanda uphume ngale ngaphesheya angithi nathi senza njalo singamazulu yekani ukufuna ukumarinatwa yekani ukufuna ukuncengwa abantu abangezinye inhlanga yekani ukufuna ukuncengwa nincengele izwe lenu ningabakithi asihlali ndawonye kodwa ningabakithi amapedi amaXhosa abesuthu amatsonga amavenda ningabakithi nonke musana ukufuna ukuncengwa nincengele izwe lethu sisukumile thina saveza amakhanda sabeka impilo yethu engcupheni nani yenzani njalo musana lokhu nithi hayi amazulu into yamazulu bathini ngesuthu into yamazulu akuyona into yamazulu le ukuba bekuyinto yamazulu manini nginenzele naso sibonele niyabona lamazulu agcwele eGoli wonke ngoDisemba suke seKZN phela ukube into yamazulu besolinda uDisemba thina bebuye ekhaya sizenzele into yethu le sivala umlomo bathi ngilapha mina manje angithi ngoba ngiyanibahla angithi asambeni siyobahla amaphoyisa kufunene spray
ufuna Kungena mbombela. amakhansela, kungena amakhansela nani? Uze ne-spray la. MMC. Asisefe lapha egate. Makele uze ne-spray ngifuna mbombela. Ngiyeza lapho. Mbombela. Kodwa